کی بنفدم و حمدم و باش من هدم پیشکش کرنا بولتنا دمشمیر شش و دست پی که دجی سرنوچا ریکفتن نابرا پیاده و رژیم داش 2011 و پیوانده دست پیکرن یعنی او ریکفتنا حتی وقتی محمد علي اندام بوليت بوريا بارتيا ديمقراطيا كردستان سوريا راقهاند او ركفتن برار جيما سدو بيادة كوش سالة 2011 بهاتنا كرن بداوي هاتن سرکرده که اپوزیسیون هندر یا نزیکی رژیم اشکره کرکو دانستاندن لشکری و اولکارین برا پیده و رژیم ده بردوامن دكتور فريد سعدون راقهاند تمان هذا بيد نكاري دري كابتن عند مرجان لسر رجيم فرز بكي دوباره سلاو د چارچوبه بشداریه د برنامه جواد کوشوا بوری لسر اکران ارکی هتا پخش کرن محمد علي اندام پولیت بوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند کو راستا ریک کاپتن نابر رژیم اسد و پیده جبو سالا 2011 فتگرن لی دمان هذا او ریک کاپتن بدا وی هاتن و روج بروج رژیم اسد و تبعی روجاوای کردستان و دامو دزگهن و کنترل بکی ریکفتن نابرا پیاده و رژیم داش 2011 و پیوانده دست پیکرن یعنی او ریکفتنا حتی وقتی رو بردوامه بس هنگی بآواجی دست پیکرن بآواجی هات بی تکلیف کردن هات تکلیف کردن وقت سلطة أمر الواقع دوا دفرين كردستان روش آوادا بشيوجي هر تشت إرادة استواء كرن دو يقون آخدانه 2016 و 17 و بيدانه بشتي پیاده و آلیگرین خوا و کتن خانن دید و واد ام دید گورتن آلی سوری ده هاتن کرن هنگ ناکوکی نابرا و رژیم دادر کتن بس هی او ریکفتن نابرا و دا تاوک ایرو بردوامه تقدیر آمده او ریکفتن و ایرو بداویتین برای راست وقت دکتور داناس کرن حتی وقت نهاد تشتن هنه هی مانه کردستان و رجاباد و دا برین کردی ده لی هیدی پیداتین و مسئله سلوگان و سيرتين واو ين شهيدة وسيرتين عبد الله وجلان وفا مسألة شارع واداني ندبن ضغطها هوالي وادان نبري مطروحي جو فا سيرتا راكن تقدير أمدا ضغط جلواتي كرن هم مسألة أمريكية وجبر ضغطك تركي الأمريكية تكرن جبوي حتى في معادلة شارع سر بيجن تركيا جي در حد بيجن إنه في مسألة بهيدي بينا فرام بيجن داوياوي پیاده کردن من ضغط کردن مجبور بین واسیرت و تشتی خبرنا را کردن اما سالی تری دزگه هواجی تقدیر آمده بروج هن بهن او تشتی تن کر ایرو رژیم بجواد خوازش بر گلگی هولدان کردن چون شامه و دانستاندن بواره که نجبوی ریکفتن اخوا خورد بگن جبوی حفاظ سر هنگ مواقع خوا بگن تقدیر آمده ایرو او شرط و مرجی وای هی اید بری پین سارادا او مسائل ایرو بدست وابانای ایرو تشتهی ایرو رژیم بسرکتی تره او جیب پشتوانیا قوی ناف دولتی و تایبت امریکا و جبر مبست نوابه هنه مسئله ایرانیا وادانه و رژیم رازی کنه جبوی ضغطير فابلن كرنا او دزجه هنها تقدير ما دروجي بدا اي واجب راه كرنا في سلطه رجيم الحمي دفرين سوريا بين بيكانين بين هنك شرط مرجين دولي نابرا روسيا وامريكا ده هنا افجي ضغوطات وفشار سر ايران بين كرن افتا مسالها او ركاتناها چند هولدان وقنها دهجي وبيرجي بربرسين بيدد بيجد امريكا نظام را بگن بس نظام شرط و مرجع خواهن و نظام جید زانه چه بهاتیا و ایرو قوناغ گیه چه مرحله جالی خواه دکتور فرید سعدون و مستای زنین گهیل روشاوه کردستان گود کو ریک کفتن نبرا پیدا و رژیم اسد نتشتکی نونو ده دمان هذا پیدا بتو اواکی نکاری ده هر ریک کفتن کده لقال رژیم اسد مرجن خول سر رژیم بسپینی جبری ده جروجه کم ده اوانا دوا دانستان آرانه و هماهنگی کدنا براوانا دیل سر آستن لشکری سر آستن اولهی اف یا نهاتی برین دنا براوانا دلی اف و دما داوی که اند و هفتیه دی اد و ما بوری د چوی گلک شاندن چونواتن دنا برا قامش لی و شامه د چیبون لی چابون اوانا وک شاندن کسن سر رژیم و یعنی علی کارن رژیم ببون رژیم خوبو یعنی اوانا وک نامه یعنی گاندن قامش لین پیادر و بتفدم رژیم دانستاندن چه بون داوی که دهات یعنی وک مگشا بیست و دید یعنی
الهام احمد دخویانی کین دا راگیاندنه گو اوانا آمدنه جو گفتگوی ربريجيم ربي شرط ومرجي يعني حطاني انا كوجا امزانن وانا دقود كيمي فدراليه بنا قبول كرن بروجه ما بروجه كفدرالي جبو روج آوا دورابو باكور سوريا خيانه بو يعني دفا ودا خيانيا وينا ده اوانا د بيجن به شرط مرج يعني كارن سر ماستا گوتو بیجل هفدو رونن بیگ تشتن بره هبن يعني نکاربن وانا دواد ببورن د چارچوبه بجداریه د برنامه پمینه ارکیده لیکولینر و نویسکار کرد رستم محمد گوت کو پیدا دما د سالداری روجاوی کردستان جه رژیم ورگرد و باوریه دبو کو و کامیرات نفچین کردی و بن دسته و د بمینن دا خویا کرن کو د دما نهاده گلی کرد ل روجاوی کردستان باجا سیاستن پیدا ده يعني براستي لو بيشهر بكردية أو برسا جوج سال 2012 هات برسكرن جوا برادري أنا جوهري من كردية يعني كنترول لكن 2012 ده دقوتن دقو ريجيم أفهرم دانما وجو ريجيم فقريامي بدن ريجيمي وليش ريجيم فنقريا جمرما إجا برسف أو يجو راج ريجيمي بكار براج وجيم مادام يعني يجو راج ريجيم إيرو هرمي كردي نفبرا يعني ده أصلا زحمة دنا يان رجيم سوري فقرا وروشة هرمي كردي فقرا وقبري ده حزارو يزدا وأوايا يعني نخسارة ناش كستنا كجويد السلادريش كستنا كجملتي كرد الهرشة برشة كردستاني وجي كردي روج أفاي كردستاني يكمين آد ومين قوفا نقرا رجيم بويرنجين الهفكرنا أمريكي تركي قاوا قوك من بجبه تشتي قول هرمي دي كردي بين يعني ضري بيش كردي يعني بيوقع عفرين وتركيا درباس تباو وتركيا في جاري درباس بعد في أمزانة بن جزير وكوباني ورقة نوكا عفرين يعني شست جي صدي حفتش صدي بيك هاتي الفا هرمي كردين عربا وتركيا يارمتي بوار بدا تركيا دست بدا وانا او بخوي كاربن لدجي كردا بسكن العفرين كاريبو برافانيه بكنج برغونوت وبينج صديش خلكي عفرين كردمون وبرافاني بر جي خد كرن لجزير اواياتنا يعني تركيا كانت قالكي بحساني درباسي وهرمي با افايا نتيجه شاشيك تنيه جو او كسي جو هرمي كردي كنترول كرن نظامي بون انه اواناد لاف برا ددوج منادنا دشتي بالتاني كاريبون كرمانا خوب خلكي خوب باراست بانا بحمو خلكي خوب كردان بسوريان بعربان وبراستي او دست هلا دار اخلكي همو كابا نا بارتي كي با اجي كي با بناوي جو افا شورشا روج افاي همو خلكي ده بناوي كرن وهمو خلكي ده نهشتن جيانا سياسي ونهشتن ازادي كتشبه ام وانا وملتي كرد وهمو كس امي انا وي تمن اي بوها وي نرخي بوها جي او سياسه وانا ردينن مخابن افايل بالشهر شاندك جه ایلن کوبانی سردان مزار نمران ل دبر برزان یارما کردستان کر شاندا ایلن کوبانی جه عبدالله کیلو سروک ایلا وسیله شیخان به یاوری نوری بریمو اندام کمیته لبندیه پارتی دموکرات کردستان سوریه و هجمان کمازن جولاتین کوبانی لهرما کردستان دمینن پیک دهاتو جه علی خلات برزانی و پیشوازی لون هات کرن ام هيرو وفدك بنافي عشار البرازيلي الكوباني مسردانا مزار الشريف آمال مصطفى برزاني كر وسركتيا و وفديجي حاج عبد الله جيلو اوجي يك وجيه عشائر مي كوبانيه وقت ام دبيجن برازي وكوباني او مجموعه كعشائر بنافي برازيل وقت ام دبين برازيل يجي عند دبيجن كردي روج آوا چاقي ام دبين كردي روج آوا جي ام دبيجن كردستان مزن تف ام جي بشكن جوه كردستاني و برزاني جي دلوكا مدى سروكي وك خونك وجمرة كما سردانا وي بكر وهيرو جيفا مجالا جمرة تشيبو مهات فاتحاك لسر قبراوي وقبرا حرچو برازي او جي وك قائدكي وك شخصياكي وك دلوفانكي وك يكي جرامبو لجام كردان قشكي او حد جي لكيلاكا هفبون مجي هات سردانا وانكر وما هات سروكي خوي
ينمر باك روان ملا مصطفى بارزاني عهد وبيمانة خونوكر كو أما بمن السر نهجوي والسر بازاوي وك بيش مرقع وك صدق لهالي روج آفا وچه خطر وري سر روج آفا اف عشيرة ماقشكي خود بينن كو جزء اكن جوه حاله وفي برخدانا خو بكن جبوي كردستان وآخو كردستان ورحمة لتربا برزاني وحرچو برازي بي ام خلق كوبانينا ام واتنا برزان سر تربا نمر مصطفى برزاني ام عشيرة برازان ام جواد رياتنا فرا لانه برزاني ريبازي بارتي كرد كردستان وخدي كرد كردستان وريز واحتراما مجبور هاي ام هاتن زيارات قبروي بكن ام سوزدنا ريبازا برزاني ام هر بوارانه و ام هر اونا پیشکتی منه و ام جی پاشوانن ام هر بوارانه و هر دمکی و ام وی سوزیرانه و ام دل سوزی ريبازا برزاني نه و بجي سروك مسعود برزاني و بجي مالا برزان و ام وكي خلق كوباني ام تفرق جداي نابينن وكي موان و ام هر چهار پارچه كردستان هر یک او مالا برزاني مزنه می و مالا می مزنه كاكي ولا مهلت كوباني نه ام هاتن سرتربا مصطفى ملا برزاني ام هاتن جيرا فاتحة كي بكين وام جيجي اهلت كوباني اهلت روجافانا او خدا بینیتی وی رابه بزاری وی رابه مالا وی رابه جیشه وی رابه قومه وی رابه ام هاتن ولا ام از خواز وی زور پر رازیم این نه رازیش من رو نگره از یه پر رازیم سرکردەیەکە ئۆپۆزیسیۆنە هەندەر دەبێژێ دانوستاندنە ئەولەهی و لەشکری دنا بەرە پەیەدێدە و ڕژێمێدە هەنە مەیس کرێدی بەردەبکە بنەوێ بەرە سووریە دیموقراتیە ئۆپۆزیسیۆنە هەندەر دێ دەخوێنیەکە ڕۆژنەمەبەنی دەڕاگەاند کو بەریە دەمەکەی شاندەکژێ ئۆپۆزیسیۆنە هەندەر سەردانە بەژارێ قامشلوکر و بێ سەرکردنە پێدەرە جویان و دێ وێ سەردانێدە ئەلهام ئەحمەد سەرکردەیە پێدێ گوتبوو ئەو ئامادەنە بێمەرج دانوستاندنان بە ڕژێمێرە بکەن کرێدی سەربار کرد و گوت و نەها دانوستاندنێن ئەولەهی و لەشکری دنە بەرە ڕژێم و پێدەدا تێن ئەنجامدان چالاکیان ڕژێما سووریە و پارتیا ئەلباس و دەستگوه و ئالیەن بە سەرڤە لە ناوە بەژارێ قامشتۆ و حەسەکەیان ڕۆژاوای کوردستانی بەرفەرەهتر دەبن دیمەنێن وان چالاکیان ژی مینە بەریە 2011 وەکە کو تشتێک ڕوونەدایە و وەکە کۆژبلی ڕژێمێت و ئالیێن دن لە قامشتۆ نینێن هەندێک راپۆرتێن ناودەوڵەتی بەحسا ڕێکەوتنە نهێنیە دناوبەرە ڕژێما سووریە و پێدێدە دەربارەی بیرن بەترۆلێکردن هەروەها بەحسا بەرهەمێن پێدێ و ڕژێما سووریە بە هەژمار هەدەکردن Ajansaka Rusî li ser zarê derekî taybet duwarê petrolê de raportek belav kir. Têde behsa rêkeftina navbera rejîma Sûriyê û serkirdeyên PYD li Kurdistana Sûriyê derbarê dabeşkirina petrolê de belav kir. Li gorî got ajansa Sputnik li ser zarê derekî taybet belav kiriye, got PYD derdora 5,000 bermîl rojane ji zeviyên Rimelan û Elcibse bi dest dixe. Ji wê rêjeyê nêzîkî 35 ji sadî radestî barzongeha Banyas ya bi ser rejîma Sûriyê vedike. Her li gorî ajansê got PYD rêjeya mayî ji petrolê li cem xwe dihêle ji bo pîdawîstiyên xwecehî li deverên dibin kontrola xwe de, got petrolê biriyên nefermî paqij dikin. Berhemên zeviyên Rimelan beriya şerê Sûriya rojane bêhtirî 106,000 bermîl petrol bû. Lê niha bi tenê 38,000 bermîl berhem tîne û berhemê zeviyê Elcibse beriya şoreşê bêhtir ji 30,000 bermîl petrol bû. Lê niha bi tenê 12,000 bermîl derdixe. Li gorî Sputnik got berhemên rejîma Sûriyê ji petrol û gazê li deverên dibin kontrola wê de salên şerde gihişte bêhtir ji 22,000 bermîl rojane. Her wiha bêhtir ji 16.5 milyon mitr sê carî ji gazê rojane û tekez kir, got niha bêhtir ji 45 bîrên gazê kar dikin li Bakurê Şamê. Got heta demeke dirêj van bîran kar net kirin ji ber şerê Gol Sûriya roda bû.
راپورتê te kes kir got rejîma Sûriye hewl dide got dide mabê de hemî Sûriye kontrol bike navûyê de jî deverên Kurdî da ku hemî zeviyên petrolê vegerin dibin kontrola rejîmê de û da ku rêkeftinên xwe yên petrolê bi Rûsyayê re cîbecî bikin. Got hikûmeta Sûriye çendîn rêkeftinên petrol û gaz û fosfatê bi Rûsya re îmze kiriye. Rojavayê Kurdistanê peyedê petrolê ji bo bercewendiyên xwe yên taybet bikartîne û tucaran ji bo welatiyên sivîl nehatine bikaranîn û cestpêka şoreşa Sûriye cada Kurdîşkên bûna petrol û gazê gazindan dike. Tevî got petrol li jêr destê peyedê de ye û rejîm ew navçeradestî peyedê kiriye lê nirxê petrol û gazê qet herzan nebûye li deverên Kurdî û her diçe girantir dibe. بله تماشاوان نجاج بوی گوتوبیژێکە بهتر لەسەر داوین ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی و ڕێکەوتنە نەبەرە پێدە و ڕژێم مەسە دەکوهاتنە کرن نهادرێ سکای باش ڕوبەکاری سیاسی ئەحمەدی موسێ لە گەلمنا کاک ئەحمەد دەمباش بنەرینە تازەش داوین بویار دەستپێکم ئەوژی ڕێکەوتنا لەسەر نەفتێک و هاتیەکردن و پێدێک وێ نەفتێژ ڕادەستی ڕژێمە ئەسەد بکێ و داوین پێشاتێن ڕۆژاوای کوردستانی میناڕاکردنە ئال و سلۆگان و وێنیان و بالەکردە ئاباهیان داک و ڕادستی ڕژێمە ئەسەد وەرێکردن چه دەنگۆ چه کاربەدان دنا بە خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانیدا پەیدا کردی و بەنەرینە تەژی ششڕۆبەژێرە تێکردن داویا ڕێکەوتنێ یان ناش بەرگەلێک سیاسەتمەدات بێژن و ئەو ڕێکەوتن نابرا پەیدەدا ڕاستە حتانها بەردەوام من لێ وێ دەمەکە نێزیکدا بداوی بەیان جوی بداوی هاتنە ئێواراتە و تەماشەبانێتە و گوهدارێتە بخێر و خوشی گەلەک سپاس مامۆستا سپاس خۆشتر ڕێکەفتن ئۆرتا پەیەدێ و ڕێجیمێت فنە ڕێکەفتنە هەبوو هین عولا شورشێ بوو سەردەستێ ئێرانێ و ڕێجیمێ چێ بوویە وەختێک چوون لە قەندیلێ سەرکردەیەک وانا برن باوەریامد وێ چاغێ بەلکی مراد قەرەیەلام بوو برن شۆڕێ 15 ڕۆژە لە ئێرانێ ما و هاتن و داقیانی دەرخستن لێبۆرین خستن گۆمەپشاشتی ئەڤ ئینسانیهانەی گرتی ئەو خە نەپشاشتی بوو پشتی وێنا پەیەدێدا کەت و قالە چەکداریە کرد و دووبی بێ ئەم هەرێما خە بپارێزن ژە عەرەبە و عەرەب بوولو عەرەب بوولو قالە چەک و سیلاح دکرن وێ چاغ ژوێ چاغێ دێ پشتی شۆرەشێ بێ دو هەیڤە شعولا وێنا پەیەدێ شۆرەشێرە بوو وەکان هەتێ بیرام ژێ پێ بێ لێ قولوپی پشتی گڕێکەفتن نەقەباوێ و ڕێجیما ئەیرانێ و ڕێجیما سووری دووچێ بووی داکەتنە قامشلۆ هێدی قەلەو بوون مەزم بوون 4 ئینسان بە پەیەدێر تو نەبوون دەبەرە کوردی و لە هەرێما کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی باشوورەمەی بچوو وێ چاغێ ئەم ڕێکەفتن لە دارکرد و برن سەری یعنی آنها وقتی گتود به ڕێکەفتنێک نود نەقەبا پەیەدێ و ڕێجیمێت چێ دەبێ ئەوا گنا کەف سەرێمد و نەجێوێت سەرێمد هەیە ڕێکەفتن نو دەبێ نو دەبێ یا عقودن یعنی ئەم دەبێژن ڕێکەفتنێک نو یعنی ئەوژی چلۆی پاراتە ئەبە پارامە ئەبێ جبر کو ڕێجیمە ئەسەد عسکەرێ وێ نەمایەدا کو عسکەرێ خەبینن هەرێمێ و وەک بەرێ ڕاخن بە حەزارە ئەو پێر نەمایە ئەو عسکەر و نە ڕوژی عسکەری خۆ حەزاراتینە هەرێمێش بەرگی حەساباتی واژی هەنن سبەگ کورد الوا و پەیدێ بقلق الوا و ڕێجیمێ و پەیدێ بقلق و ولۆژی ئەیرانی لێژ دێ براگە ئەفتەردە ئەفقا عسکەر بێن ما عسکەرێ بکرێ هەنن پەیدەی ئەم عسکەرێ کرێ گوێژە 2011 دێ و ببردێ بێتر ئەمکارم بێژن 2012 دەبەرە نەفتەی غازێکردن دەستێ خۆد و وێ چاغێ بەلگەیە وا دەرکەتن ڕێکەفتنە نەقەباوا و ڕێجیمێ دەرکەتن ئۆنێ جێهێ نەفتەی غازێ بپارێزن لە هەمبەر هەفتەی 3 ملیۆن ژێ پێ بهێدی هێدی بەلکی لە پێش کەت ئەو ڕێکەفتنێنهانێ بوون ڕبک شریکێ ڕێجیمێ وەرجیت بۆلتەنا خۆجی خۆشک دای پیادکردن بێشەرات هەبەشیا پەیەدێ ڕێجیمێ چقیسی باشە مامۆستا ئەحمەد پرسێک بردە هەیە تەبەحسەوە چەندێک کرد و ئەمکارن بێژن نوکردنا گرێبەستەنان گۆ عەقدان دنا بەرە پەیدێ و ڕژێمێدا ئەزێ لەگەل تە بێژم و ئەو گرێبەست هاتنە نوکردن بنەریناتە چارەنویسە ڕۆژاوای کوردستانی گۆری وان گرێبەستن کو هاتنە نوکردن وێ بچڕەنگی بێ و ڕۆلا پەیدێ وێ ڕۆژاوای کوردستان دەچ بێ مالبا پەیەدێ گەل و ڕۆژاوای کوردستانیە یان باکوورێ سووریایی
دوێ ئەف پرسا ئا گرنگە دوی بێ ئەو بجاوبینن وا جاوباندی ئەف پرسا هەنێ ببەرسفکردن ئەو دوبێژم وێدە شەمال سووریایی باکوورێ سووریایی ئەو توجاری نابێ پەرچاوش کوردستانی بەێ ئەم بەگەرینن دیرۆکێ یعنی سەرکردەیە وای مەزێن عبدەڵا و جەلان کتێبە خۆت گوتیە ئەف خەلکێ ڕۆژاوای کوردستانی باشوورە مەی بچووک ji تورکیا هاتنن ji ber Osmaniya bazbane em jî kar dikin tevavêgerînê Tirkiye tu Kurdistanê Sûriya tun. Ev camêrana li ser rêbaza felsefa û nehca mezinê xwe Abdullah Öcalan dimeşin û bicîtînin yanî a didwa ne bes ev rêbaz û nehca ev itîfaqatê kevnin hîn ji heştê û çarad û berî heştê û çarad bi rejîma Sûrî re hatine em zekirin. Mawqa Partiye Bakurê Kurdistanê hatin di sala heştê û duadu ji ber Tirkiya reviyan û derbasên Sûriye. Çima ew rêkeftin bi war nehat girêdan ji ber ser xwe qebûl nekirin gut finga xelkê bin. Lê PKK li ser xwe qebûl kir. Em bînin û em bên vegerin pirsate gelo wê çi fêda wê na hebe li Rojavayê Kurdistanê mafserê 6 sala çi fêda kirin li Rojavayê Kurdistanê peyedê? والله فێدا gelekî baş kir yek jê 400,000 Kurd heciran a didwa Kurd xistin şerna neê Kurdî a sisiya gij ixtiyarê porspî pê bir nehiştin li kolanê Rojavayê Kurdistanê başûra meyvçûk a çara gu heyvanê partiya nehiştin û gij sehq kirinin dimnin di hundirê wê de enkese yani Encumena Niştimaniya Kurd سرکردەیە وێنا ڕۆژێ پێنج و شەشا دەگرە ڕۆژان بن وێ چار پێنج کابەت و ئاولۆ ئەو سەحقکردن شتی وان هەبوو نەهشت ئا پێنجا دۆزا کوردی بەرابات کرد ئەو هەلکێن هەبوونشی قالا دۆزێتکردن ئیرۆژ بەر پەیەدێ نەما گوێرە قالا دۆزا کوردی بکرد نەش بەر ڕێجیمێ لە بامێ سایکس پیکۆش هەبوونا پەیەدێ خراپترە ببور هەبوونا پەیەدێ ji سایکسپیک و خراپتر سەرسەرێ کووردا بە هەندێ ڕۆژاوای کوردستانی پەیەدە شاغێکیش دارا پەکەکێ di باوەریامت ئاساق و سەرێ کورداتکردن شتێک سەرێ کورداتکرد ji سایکسپیک خراپتر و خراپتر سایکسپیک و هەمان مەکتونی بە کورد هەجراندن سایکسپیک هەمان کورد خستن شەرقێ بسری و نشق کردایتی سایکل و افتوانه تاچی سایکل کردستان کرد 4% دجمناد اف قایمی بس هیچ سری روجاوای کردستان قاسم خود دستار در کفتن بر یه دشات سدیم خود کجه گشتوش وجیبی تابعه دوزم دادیا چون عادات الدوزة ما بو بياخد دوز شهر أكتر دوزة دي قال شوف هذي الثاني مش قصدي يخلي بسبب صار مترو خشي تمام فرد ولا دوز كبير وجواي كردستان الفورة مي وزانق درجة يجمع بداخل كده إيشن ما في هيد بتسد بشيء بدسن بس استحداية يديك جد تحتار ويازح يا وقبي أقاني برجمر بلقى وادر برجمر دا خيانيك رسمي دركب بقدر تدو بركي هاي دركوري باشا ما مستعمد فردا جبرت باواكي عمليا بجن واقعيانا روبروي بهدنا كرندا كوريغري بربغرن اجندان ولاتن دربه كوتت بيجي جه بجهدكو وقت هجمارت کو بهتر جای 400-500 کوچ برگرو به تنه رهسپی و پورسپی روجاوی کوتانی دهشتن جبرش ریگری که جلیان کرن پیاده ایرو نبتنا خدا کردی قادا روجاوی کردستان بله داوی هی پشتاوی نا ایران رژیم حزب الله روسیایی و پرچاک جی چین جبلی گو پرچه دنجی ایگو پشتاوی دگری شیعه عراقی من يعني تقارب بيجي 5 دولات لبيشتا
پەیەدەیی وەختەیەک پێش دەولەت لە پشتا پەیەدەی وێ ئەم کەسە و یان ڕەوشەمبیرێن کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی یان پارتیێن نەب هەردوو ئالیارە ئەمێ ورۆ بێژن وێ چ سەرێ خۆت سەرێ بیاناکرد یەن تو سەرێ خۆت کە سەرێ پێش دەولەت دادن ئەزێ دیرۆکێ پچکی دەگەڕیدم لە گوندێ حەداد بەری ساڵە 2012 بووز باوەرم پەیەدێ وی گوندی خواست گێ حاجزە خۆچێکە ئەو گوند بۆ ئیشەتەژێتنا خۆت پارێزم 2 ساعت تێر دەرباس نەبوو تەیارە ڕێجیمێ چول وی گوندی خست نزانە نە 11 ئینسان جی وی گوندی دا پشتن ئەف ڕێجیم و پرمانکی لشتغلک کارە بوان کاربوونە وانە عوتاوێ بوو دەستپێکاوێ بوو وەختەیەک نێزیکا 200,000 فرت و قیز دەردۆرە کەسێ بوو کە بۆ ڕێ نەدابانە پەیەدێک ولۆ قەلەوە ڕێ نەدابانە ڕێجی دێژێک پەیەدە قەلەو کوربان فەرد کردبانە سەر ڕێجیمی مقابل ئەفچێنە بوو باشە مامۆستا ئەحمەد بنەڕیناتە پەیەدەوێ بەردەوام بێت ژنابرنا دۆزا گەلێ کوردیانژی ئەرکەوێ لە ڕۆژاوای کوردستانی وەیان کوکووە ئەو دبێژن باکوورێ سووریێ داوی هاتیە گشتەر دەبێژە پەیەدە مەهەماوێ خەلاص بووین ڕۆژاوایە کوردستانی توشکی سیاسەتێ فێم ناکەی دوو درێژی کارێ بنا حەیا قڕکردنا کوردا هەبن سەردەستێوێ وێ کارێ وێ هەبن هین کورد قڕ نەبوونن هینجی نێزیکا مەلیۆن و نیوە کورد مانن ڕۆژاوایە کوردستانی ڕێجیم نگەر ڕاژە کووردا نەولۆ کی هەیە ئێگە ڕاژە کووردا پەیەدەی یعنی تو هیچ فەرقالا 4-5 ساڵ درژی بکب کێمانی ئەوێ هەبن ئادن وێ گورتر ببن ڕێکەفتن ji berê de hatî emzekirin di neqeba wa û rejîmê de ji ber ku esker nemane bi rejîmê bû ji ber ku Rûsya û Îran nayê sibe wê ev desthiladariya rejîmê wextê ku vedgerê hêdiyê dî piço piço mane ev xelkê wê nemane wê bi kê alîkar be wê kî endamê wê resmî bi wê ev bin YPG bin û asayîş bin ev ê bibin endamên resmî د رژیما سووری دی توشکی نەبە شارتیە ji ber esker pê binemanin ji ber firqê eskerî bişir revyanin ji ber istixbarat nemanin gelo wê kî bibe perçak ji rejîma Sûrî li derê Rojavayê Kurdistanê wê carek din peyede bi wextê peyede bi wê mîkuta wê geramtir bil serserê serkirdeyên Kurdan û serserê doza Kurdî gibêtir tu nebik û bin af bike باش مامۆستا ئەحمەد دبێژن ku ڕژێمە ئەسەد هەر تەبگەرێکی بکە بە بریارە ئەمریکی ڕووسی ڕژێمە ئەسەد تورکیا ئێرانێ ببورە ئێران دکە ڕژێمە ئەسەد نەنابدا بەنەرینەتە چاهاتە گوهارتندا و ڕژێم ئەv پشتیوانیەکە بەهێزک و بەدەست خست بە تایبەتی هاتە دەبەرێکی وەکە تێگوتن ڕۆژهەڵاتی شەمێ فەراتێ دبن دەستێ ئەمریکادەیە د باوەریا من رێجیم نکارە بێ ڕۆژهەڵاتێ فەراتێ هەگەر پچۆ پچۆ بێن ئیداریەن بێ لێ وەک عسکەر و استخبارات ما عسکەر و استخباراتێ وێ هەی پەیەدەی ئەv باوەریا من ئادن پچۆ پچۆ وەختێک خاکا سووری ژێر vedigerî min wî dikin desthiladar wek berê yani du sînaryo henin ya ewil ya yekem jê heger sînariya Sedam Hüseyin piştî notu yekê bê bîra we ew ji Kuwêtê derxistin û carek din ew qelew kirin û heya lê zîvirîn û Maarek serserî girê dan û rahiştêne û ew dalqandin dibêge ev sînaryo hebe serserê Esed girê din ew ana dîsê vegerandin û wê dîs tê kevçav xwe û zulm û zordariyê bike wê xel dîsê diwecî bitaqin yan wê Amerîka Ferensa Brîtanya bine bê wê kî wê aynî sînora Sedam Hüseyin سیناریۆ Sedam Hüseyin serserî wî girêdin û ew be ya a didwa dibe gidvî bi Beşar el-Esed hebe da ku ev welat perçe werçe bibe îro gote rahişt Beşar û te yekî wek fulan demokrat anî kir hakim li Sûrî desthiladarê Sûrî Sûrî wê çavê perçe werçe nabe feçi fêda Rûsya û Amerîka bi $1 milyar xwe xistin vê şerê handin gi Sûrî perçe werçe nebe yek yanî serê wana Amerîka û İsraîl daxwaza wana Iraqê Sûriya Misir perçe werçe bikin wê ew milyarê xwe xerc kirine ji bo hebreta Beşar el-Esedê mucirim bimîne reîs û veger wek berê qewet û bihêz û İsraîlê dîsê dibin gefakê û dawa şera li İsraîlê bikine di baweriya me de wê sînaryok hebe wê باشە مامۆستا ئەحمەد تە بەحسا وێ چەندێ کرد
دەماک و 2003 ڕژێمە باسە عێراقی هاتە ژناب برن و دەسەڵاتداریە عێراقی وەکەک و هاتە دابشکردن بە هەفپاری و شەراکەت و توافق حتاوەکو نهاژی وەکو تێگوتن کو عێراق لەسەر هەرسێ پرەنسیبان بڕێوە چێ بنارینەتە ئەگەر هەیە پاشەڕۆژدا سووریێژی بەڤی ڕەنگی وەرێ بڕێوە برن لەسەر توافق و شەراکەت و هەفسەنگیە دوێی دەمێدا گەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانەوەی کار بێ مافنە خۆ دەست بێخێ ئەگەر بڤی ڕەنگی بڕێوە چوو دباوەریان بدشخەوێ سیناریا ددواوێ ئەو بوو بەرێ سوودی وێ بێ بوێژ هەف بکەبێ جبەر توجاری یەقین مەکو نەچەرێ مد ڕوودنێگەسنە و عەلەوی لە هەبدوو بکن وێ شەڕێوێ دوو درێژ بە عەلەوی گەلک ژرسنا کوشتن و گەلک جوا هەجراندنە یعنی لەوێ بنەر خۆرتەک عەمری 12 ساڵە ئەفسەرێ 6 ساڵی وینا بابوو دیویل بەردەستێ بەرچاوی هاتن و کوشتن ویجاب حەزارە وەکوی هەگەر نەب مەلیۆنە سەردەستی عەلەویاوێ چلۆ بێ ڕازی ببێ ئەب دەستلادارە هەنێ بمینە سەرسەرینا نەبەت گەرە سووری و بەگەریاژی وێدی سدبالاویدە بە حەیفلانین ئەو شەڕێگە ئەم دەبێژن وێ بتەفن ناتەف و لێوێ بڕێکەفتنن بێن تەفاندن ئەف حەقیتەی و ئەف حەقیتەی ئەمۆ کورد ئەمێ بێحەق بن هەگەر دەبەرامە نەت بن لەپا ئەمریکا دەبێت ئەمریکی حیانە تەمەرکوزاوانە و وابووناوە و بنگە هاوانەش خوەر ئەوێت بینن دێرا زۆرێت بینن ئەبێت حیانە ڕۆژاوای کوردستانی لە ئەملێت نەرن ئەمریکی هێدی ڕۆژاوای کوردستانی خۆزی چێ نەبلێگە ئەمکردن پارە ئەردۆغان ماڵخەراکردنا ڕۆژاوایە وێ دۆزاوێ بجارکێرن بەرهەرن هەگەر ئەم بوون پارە ئەمریکا ئاوێ ببێ فیدرالیزمژی هەگەر پەیەدەژی حکوم بکێ وێ نە ئەف پەیەدە بێ ژێ مەطلوبێ وێ ژێ بێ خۆستن گە قەحفێ خۆبەکێ و مەژیکردنێ و کوردوەواری تێخسەرێ خۆدکچێنا ببی مەژێ أخوة الشعوب وحق كردات بنبك شيء ناب ويشاغيجي وتشتن دل هبن أكش برجع رجاوي كردستان يجي ولا لخاك كردستان يبنرو بيب حسرت بنا أو يجي ذاك هذو بكاروبار قبك تباوري أمد وأفضل كيش رجع سوري ودوزا فردينا بنا أقبل بشرط وينا أم پارە ئەمریکا بنە ئەم پارە ئەردۆغان گەلەک سپاس ji بۆ شرۆڤەکارێ سیاسی ئەحمەدی موسێک و درێ ئەسکای بە لەگەڵا من بوو گەلەک سپاس مامۆستا 15 چەکداران ڕێخستنە داعش یا تەرۆریست ژێ زیندانەکە چەکدارن بە سەر ئۆپۆزیسیۆنە سووریەوە لێ دەبەرە جەندرێسێ لە گوندەواری عەفرینە ڕەڤیان ئاژانسە قاسیون ڕاگەاند و دە ڕۆژە ئینێ 15 چەکدارن ڕێخستنە داعش ژێ زیندانێکە چەکدارن بە سەر ئۆپۆزیسیۆنە سووریەوە لێ دەبەرە جەندرێسێ لە گوندەواری عەفرینە ڕەڤیان لێبەلێ چەکدارن ئۆپۆزیسیۆنێ کاری بوون 8 جوان تیرۆریستان جارێکەدن بگرن و هەفتێدن تا نەها نەهاتنە گرتن و سەربەست بەرداینە لە گوندەوارێن عەفرینێ چەکدارن ڕژێمە سەد بەرە ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوای دەرعەوە پێشکەتن و ئەو یەک ji ber ku دووبارە جارێکەدن گوندەوارێ wê bê گشتî bixine bindestê xwe de. شەڕ و پەفچوونên giran li Bakurê Sûriyê berdewam in. Li parêzgeha derayê şerên giran di navbera rejîma Esed û opozisyonê de ta niha berdewam in û ew yektê tevî rêkeftinên di navbera Rûsyê û çekdarên opozisyonê de têne encamdan. Çekdarên rejîma Esed berev rojhelat û rojavayê derayê ve pêşketin û ew yek ji ber ku dubare carek din gundewarê wê bi giştî bixin dibin destê xwe de. Rejîma Esed û milîsên Îraniyên bi ser ve di çend rojên borî de cihên giring li rojhelatê bajarê derayê kontrol kirin. وەکو ناڤەندا گەنم و زندانە غەرز. هەروەها شەڕ و پەفچوون لە دەڤەرە حەودەل یارموک یا دبن دەستێ چەکدارên rêxistina terorya Daeş ve berdewam in. Rawendgeha Sûriyê ya mafê mirovan ragihand ku rêjeya heştê ji sedê ji parêzgeha derayê ket dibin destê rejîmê de û ew yek metirsiya herî mezin li bajarê derayê encam dide û bi taybet piştî kontrolkirina rejîmê ji dergehê Nesîbiye Sinûrî bi welatê Urdunê re.
و çarenivîsa xelkê sivîl dikeve matirsiyekî de piştî ku rejîm bêhteriya navenda bajêr dorpêç kiriye. Ew dorpêçkirina rejîmê ji bajarê Derayê re binpêkirine ji rêkeftina nûnerên bajarê Derayê bi aliyê Rûsî re. Ku dibe sînûrê Sûriye bi Ordunê re radestê rejîmê bibe, beramberî derketina çekdarên rejîmê ji bajarokên ku di dema dawî de kontrol kirine. Di rêkeftinê de herwa hat ku dibe dergehê nesîbiyê sînûrî bi rêveberiyeka sivîl be û parastin ji aliyê polîsên Rûsî vebe. Lê çekdarên rejîmê bu rêkeftinê pabend nebûn. Tevî wan pêşketinên rejîmê lê Derayê lê rastî şikestinekî ji aliyê grupa Ceyşxalediya Serbidaş ve hat ku bi dehan ji çekdarên rejîmê li deverê kuştin û birîndar kirin. Herwiha wekû têzanîn ku heft ji sedê ji gundewarê Derayê dibin destê wê grupê de ye. Di navbera rejîma Esed û opozisyonê û aliyên navdewletî de çarenivîsa derbedaran û bi taybet yên li gundewarê Rojavayê Derayê nediyar e. Ku bi hezaran ji wan di metirsiyekî de ne û ew metirsî tê piştî kontrolkirina rejîmê ji dergehê nesîbiyê Sinûrî piştî kontrolkirina rejîmê ji dergehê nesîbiyê Sinûrî re bêhteriya xelkên sivîl di metirsiya girtin û binpêkirinê ji aliyên çekdarên rejîmê ve tên ku eger rejîm beriv sînûrê colan ve pêş bikeve. Her li gorî netoyê negirtî ku nêzîka 200,000 ji xelkên sivîl malên xwe bi cihêştine û taneha li biyabanan li ser hêlan Sinûrî jiyana xwe derbas dikin. Di encama topbaraneka rejîma Esed li ser gundê Lehiyayê li gundewarê Bakurê Hemayê 5 welatiyên sivîl bûne qurbanî. Ji derna xwecihî ji gundewarê Bakurê Hemayê ragandin ku îro danê sibê rejîma Esed gundê Lehiyayê li gundewarê Bakurê Hemayê topbarankirin ew topên rejîma Esed li nav zeviyan li dewrûberê gund ketin. Di encamê de 5 karmend ku di nava zeviyan de kar dikirin jiyana xwe ji dest dan û hejmareka din birîndar ketin ku di nav wan de jî jin û zaroka bûn. Ji tevahiya 19 dergehên Sinûrî yên welatê Sûriyê ku bi cîranê xwe re girê dide piştî 7 salan ji şoreşê li dijî rejîma Esed tenha 8 dergehên Sinûrî yên navdewletî ketine bin destê kontrola rejîma Esed de. Piştî bêhterî 3 salan ji kontrolkirina grupên opozisyona Sûriye ji dergehê Nisîbiyê Sinûrî bi Ordunê re beriya çand rojan rejîma Esed ew dergeh kontrol kir. Rojnameya Şerqel Ewsat belav kiriye ji tevahiya 19 dergehên Sinûrî yên fermî di navbera welatê Sûriye û welatên derdorê de mîna Lubnan û Ordun û Iraq û Tirkiye. Nîvê wan dergehên Sinûrî ketiye bin destê rejîmê de. Ji wan 5 dergehên Sinûrî yên bi Lubnanê re herwiha dergehê Sinûrî bi Iraqê re û dergehekî din bi Sinûrê Ordunê re. Serbarî du dergehên Sinûrî li gel welatê Tirkiye ku ji aliyê hikûmeta Tirkiye ve hatine girtin. Heman rojnameyê de diyar kirin ku dergehê Nisîbiyê Sinûrî bi Ordunê re li başûrê parêzgeha Idlibê dikeve û beriya kontrolkirina Grupên opozisyonê ji dergehê Nisîb di Nîsana 2015 de dergehekî bazirganiyê çalak bû ji şama paytexta Sûriyê re. Dergehê Erremisiyê Sinûrî bi Ordunê re ji destpêka sala 2013 ji destê rejîmê derket û kete bin kontrola grupên opozisyonê de ku tê pêşbînî kirin di dema bê de lê gorî rêkeftina navbera opozisyonê û Rûsya careka din ev dergeh têkeve destê rejîmê de. Dergehê Keseb li parêzgeha Laziqiyê ku niha di destê rejîma Esed de ye lê piştî şer û pevçûnên di navbera rejîm û çekdarên bi ser opozisyona Sûriyê de ev dergeh ji aliyê Tirkiye ve hate girtin. Dergehê Babil Hewa li parêzgeha Idlibê ku niha dibin kontrola rêveberiya sivîl ya bi ser desteya Tehrîr Şam de ye. Dergehê Babil Selam li devera Ezazê li parêzgeha Helebê dibin kontrola grupên bi ser opozisyona Sûriyê de ye. Dergehê Cerablos li başûrê bajarê Helebê û niha dibin kontrola opozisyona Sûriyê de ye ya ku Tirkiye piştevaniya wê dike. Dergehê Girêspî li bakurê parêzgeha Reqqayê dikeve ji sala 2015 de dibin kontrola PYD de ye. Herwiha dergehê Kobanê jî di destê PYD de ye û dergehê Serêkaniyê li parêzgeha Heseka herwiha dergehê Sinûriyê Sêmalka di destê PYD de ye. Dergehê Qamişlo Nisêbîn li parêzgeha Hesekê dibin kontrola rejîma Esed de ye û ji aliyê hikûmeta Tirkiye ve hatiye girtin. Dergehê El Yarûbiyayê Sinûrî bi Iraqê re dibin kontrola PYD de ye. Dergehê El Bukemal li parêzgeha Dêra Zorê û tê naskirin bi El Qaim ji aliyê Iraqê ve dibin kontrola rejîm û çekdarên Îranê de ye. Dergehê Etenef ku li başûrê Dêra Zorê dikeve dibin kontrola hêzên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê li gel grupên bi ser opozisyonê de ye. Heman rojnameyê de diyarkirin ku her 5 dergehên Sinûrî di navbera Sûriyê û Lubnanê de mîna dergehê cedîde Eddebûsiye û Cûsiye û Tilkelek herwiha Tartûz di destê rejîmê de ne.
لسر دخوازا پارتیا دموکراتی کردستانی روجهلات شاندک جه نونرتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه لنمس بجداری ده بیرانی 29 یا ترور کرنا دکتور عبدالرحمن قاسملو سروک پارتیا دموکراتی کردستانی روجهلات لوینا کرن شاند انا کسی تکازی لسر بردوامی لسر رباز عبدالرحمن قاسملو قاضی محمد برزانی نمر کرو دخواز جه حکومت نمس کرکو لکولینه دوی بویر دبکن دکتور عبدالرحمن قاسملو سروک پارتیا دموکراتی کردستانی روجهلات بود سال 1908 و نهانده لسردست چکدارن ایرانی لپیشیا مالاوی لوینا پایتخت نمسای هاتا ترور کرن. جوانکی روجاوای کردستانی لترکیه دما ملوانی دکر خانقی بجانا خوش دست ده لگوری اگهی انارکی کو جوان بناوی هفراست بکر درویش دما کو دخوست ملوانی بکدنا برا حران و اورفاده جانا خوش دسته هفراست بکر حسین جدایک وی سال 2002 و خلک گنده بغدیک لگندار گریسپی و بریاره لگنده کل چیک یه سر به سروجه و بخاکی و رسپارتن. برپرسیارێکی چینی دەربارە ڕەوشە سووریە گوت و کریزە سووریە بتەنێ دەڕیا چارەسەرەیە سیاسی بە وێوەرێ چارەسەرکردن دە چارچۆڤەیە دەستپێکردنا کۆربەندێ ئاشتیە جیهانەیان جی چی بەرپرسێ پلە بلند پارتیا شوایە چینی دەڕاگەهاند کو نەرینە وڵاتیویش بۆ کریزە سووریە ئەوەک و پێویستە کریزە سووریە دەڕیا چارەسەریەکە سیاسی بە وەرێ چارەسەرکردن و پێویستە کوڕێز لە سەروەری و یەک پارچەیە خاکە سووریە وەرێگرتن. هەروەها یانچێتە کەس کرد لەسەر وێچەندێک و بتەنێ گەلێ سووریە کارێ بریار لەسەر چارەنویسە خۆ بدێ. سندیکا ڕۆژنامەوانên کوردستان سووریا سمینارێک لە ئۆفیسا خۆیان سەرەکە لە هەولێرە پایتەخت هەرێمە کوردستان دەرخست سەمینار لە ژێر ناونیشانە ڕەوشە ڕاگەهاندنا کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی بەری و پشتی شۆڕشە سووریە بوو و تێدا هەریەک ژێ ڕۆژنامەوان شیار خەلیل و فاروق حاج مستەفا ئەمجا شڕوڤەکردن لە سمینارێدا نوێنەرێن پارتیên سیاسی و ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە و ڕۆژنامەوان و ڕەوشەنبیر و نویسکار ئامادەبوون و گەنگەشەیەکە بەرفەرە پشتی سەمینارێ دڕیا پرس و بەرسباندا دەکردن. بەرێ بە داوی هاتنێ دووبارە سەرنووچە. نابرا پیاده و رژیم داش 2011 و پێوەهاتێ دەستپێکردن یعنی ئەوڕێ کەفتنە حتا محەممەد علی ئەندامەیە پۆلیتبەریا پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا ڕاگەهاند ئەو ڕێککەوتنن نابەرە ڕژێمە سەد و پەیادە دەکۆش ساڵە 2011 بەهاتنەکردن بەداوی هاتن. سەرکردەیەکە ئۆپۆزیۆنە هەندر یا نزیکی ڕژێمێ ئەشکەرە کرد و دانوستاندنن لەشکری و ئەولەکاری نەبەرە پەیادێ و ڕژێمێدا بەردەوامن. دکتۆر فەرید سعدون ڕاگەهاند دەمانهادا پێدە نکارێت دەڕێککەوتناندا مەرجان لەسەر ڕژێمێ فەرز بکێ. هەر شاد و بەختەوەربن.